Yes, nanone kandi reka tubagezeho izi breaking news aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abarwanyi 14 ba Wazalendo bafashwe Bugwate na M23. Uhawe ikaze rero ni The QuickTimes News, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru nk'aya ngaya. Ni inkuru rero dukesha Rwanda Tribune aho abarwanyi 14 ba Wazalendo babarizwa mu gice kiyobowe na Colonel Janvier bafatiwe i Rugari muri teritwari ya Nyiragongo, aho bari mu nzira bagiye kurasa ku birindiro bya M23. M23 kandi ikomeje guhiga buhogo abarwanyi ba FPP na Runana bakekwaho gushimuta umushoferi w'umunyakenya. Kuri ubu moneho imirwano itoroshye yibasiye uduce twa Nyamirima na Nyamitwitwi, bikekwa ko uyu munyakenya yaba yarahishwe kugira ngo bazabahe ingurane yo kuba bamufite. Ikindi kandi Rwanda Tribune yamenye ko abarwanyi ba FPP bagera kuri 5 baguye muri iyi mirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage batuye mu bice bya Numbi baratabaza M23 ngo ihagarike ubujura buri gukorwa na Wazalendo. Abaturage kandi nanone barashinja iyi mitwe yitwaje intwaro gusahura abaturage amatungo yiganjemo inka, imyaka ndetse n'amafaranga mu gace rero ka Kalehe. Kandi leta y'u Burundi imaze kuhageza amabata ya 6 mu rwego rwo kwitegura kugaba ibitero ku mutwe w'inyeshyamba za M23 ziri muri Masisi. Nanone kandi ntitwagenda tutababwiye ku makuru y'uko i Rwanda n'ubushize habereye inama hafatwa imyanzuro y'uko intambara igomba kurangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ku tariki rero 14 Nzeri 2024 aho intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zahuriye muri ibi biganiro i Rwanda muri Angola bigamije gushakira akarere k'ibiyaga bigari amahoro n'umutekano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhugirehe yasobanuye ko abahagarariye u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Angola bubakira ku byagezweho mu mezi 6 ashize. Mu magambo ye rero yagize ati inama y'inyabutatu ya Rwanda ya 4 irabera muri Angola kuri uyu wa 14 Nzeri 2024. Abahagarariye ibihugu bitatu bagaragaje ibitekerezo byubaka, bazubakira ku bifatika byagezweho n'abaminisitiri n'abaofisiye mu iperereza mu mezi 6 ashize. Ni inama rero y'aba baminisitiri ishingira ku myanzuro yafatiwe yabereye i Rwanda tariki 21 Werurwe umwaka wa 2024. Icyo gihe bemeranyijwe ko imirwano ibera mu burasirazuba bwa Congo ihagarara, umutwe witwaje intwaro wa FDLR ugasenywa. Igitekerezo cyo gusenya FDLR cyatanzwe n'intumwa za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma yaho zishyikiriza Perezida João Lourenço wa Angola, umuhuza wabo, igenamigambi y'uko bizakorwa. Ni ku tariki rero 31 Nyakanga 2024 aho abaminisitiri bongeye guhura basesengura uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yerekanye uburyo izasenyamo FDLR. Muri iyi nama rero hafashwe undi mwanzuro w'uko imirwano hagati y'impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Congo ihagarara guhera tariki 4 Kanama 2024 mu gihe ibiganiro bigikomeza.
Inzobere mu iperereza zo mu bihugu bitatu zahuye inshuro ebyiri zisuzuma uburyo ihagarikwa ry'imirwano riri kubahirizwa, zikanasesengura uko FDLR izasenywa, zinashyikiriza raporo y'ibyavuye muri iyo mihuro. Ni tariki rero ya 20 n'iya 21 Kanama umwaka wa 2024 aho abahagarariye ibihugu bongeye guhurira i Rwanda basesengura raporo y'inzobere mu iperereza ku ihagarikwa ry'imirwano no gusenya FDLR. Raporo rero yatanzwe ku busesenguzi mu igenamigambi ryo gusenya FDLR yagaragaje ko hari ibidasobanutse ku buryo bizakorwa. Banzuye ko tariki ya 9 n'iya 10 Nzeri bazongera guhura bakaganira kuri izi ngingo, ariko ntibahuye, niko kwimurira ibiganiro kuri uyu wa 14 Nzeri. Bigaragara ko hari ubushake bwo gufata umwanzuro uhamye ku bibazo by'umutekano muke uri kubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo ku mpande zombi. Ariko kandi nanone nubwo bimeze bityo, hari amakuru avuga ko leta ya Kinshasa yatanze amasezerano ku barwanyi bayifasha guhangana n'umutwe wa M23 kandi na FDLR ibarizwamo. Ibi byatera kwibaza niba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izirukana FDLR koko itubahirije aya masezerano. Mu yandi makuru rero ni aho Rucuru hamaze iminsi 8 hari imirwano ikomeye ihangayikishije M23 n'umutwe wa FPP Inyamirima. Niyo M23 rero yaba yaratangiye ibikorwa bya gisirikare byo guhiga Generali Kanane Dani wa FPP abajyarugamba, umutwe wiyomoye kuri FDLR mu myaka 10 ishize. Aya makuru Rwanda Tribune yamenye neza ko hashize iminsi 8 umutwe wa 23 uri guhiga bukware General Dan, umukuru wa FPP mu bice bya Binza, Katwigulu na Nyamirima. Isoko rya Rwanda Tribune ari ahitwa Nyaruhange yavuze ko abarwanyi benshi b'umutwe wa FPP bamaze kwishyira mu maboko ya M23. Abatangabuhamya bavuga ko General Kanani Jean Damascene uzwi ku mazina ya Dani we n'umwungirije Colonel Gasiga baba barahungiye mu ishyamba rya Queen Elizabeth riri mu gihugu cya Uganda. Rwanda Tribune yashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'uyu mutwe buvuga ko iyi mirwano. Telefone ya Colonel Rukokoma uvugira uyu mutwe dusanga ntiri ku murongo. Umutwe rero wa FPP abanyarugamba washinzwe mu mwaka wa 2013 ugizwe n'abahoze ari abarwanyi ba FDLR, akaba warashinzwe na Ajida Musuhuke Sangano uzwi mu mazina ya Soki. Mu mezi make gishinga uyu mutwe yahise yicwa n'abarwanyi ba M23. Uyu mutwe rero 45% by'abawugize ni abakongomani bo mu bwoko bw'abahutu n'abakobo. Ni The QuickTimes News rero ni amakuru yo kuri uyu mugoroba. Nta kindi usabwa rero n'ubundi ni nk'ibisanzwe no kuryaho hasi handitse subscribe ugakandaho, maze aya makuru ukajya uyabonera ku gihe.